All India Radio Churchanpur Hongkipon Khiangna FM megahertz dal khat point lia panahi ole tunjing sangdak sagi leminit som lekin to kitonin tuthak lakhom paite kampawin keiman ngai ni mapan ingai ding Churchanpur district a hundang sangin pilwan CM poimota CMO Manipura COVID-19 vei punghat ma to kesain Lamka pan san news saiten zanin Dr. Vomchen Pauton sing COVID CMO Churchanpur ki mo piu a bangchi ki vending le bangchi panlak ding chi thu holim piu hi he huna chi CMO in Manipura coronavirus din mun le Churchanpur district din mun etka komin kibit gi geding china omlo hin gena marks le social distancing bana zui ding ki bolte hoi taka zui tak tak poimo in hundang sangin pilwan sem poimo ta chi hi CMO in again danin mundang apan hongki mi sanga zani le som thum le li te sample kela khinta a amaute laka positive zale somsagi le get omin adang teng a negative jiakin amawin chata paisa khitau chia positive te laka ling adam so ting pot sakin omtau chi hi dolain district danga ki pan Churchanpur district honglut le Churchanpur district a ki pan district dang kom to amgi ge sima hi manin pilwan na ding tam hin ge na community transmission amlo na ding in mi chi in mo pok na kinai hin gen hi ya Dr. Vomchen Pau to holim na savlo ingai ding Chief Secretary Nodaswa, Ubal whole district le inter-district transport hi memkha kham aiya mana tuna Dr. Rosie na infalapan on phone total lockdown khaleng panon mai thi aja kha Ubal sa ngilon chin local transmission kha Ubal effect le chu infal le direct atum to di china hi main infal le Manngaihnem liberty technician ke to na ki pangkhat khana ki to kha positive ki muzel ze min wa ja kha infal le total lockdown khatwa kuang de kisau ji khan to oche bang kom kala Churchanpur district kha isep kuan ma lin kin ta ba ke ya dole din mun na to local tv te ron ram lama moina mi sang ale tumle som di le li te kha returni sample kila ki test kin ain cha to paita aiwa wai te kha positive kha za le som le guk chu ki nei wai te la kha som ni le guk chau to kha sorry na ko khong pa ja CCC ya neli da khong pa chang kha zenim hospital la khong to ki ko kha som ni le guk chau active case ki nei chu dam tin chu dam vek ta on bang kom kala kha test ki bol chang a leng kha to PCR test ina detect thei chu detect ga negative ang ki te kha 70% khong assurance ki pe ngamin uchlo 30% kha chu mayam 40 technique jakhia ai kele timing dilo jakhia aleng kha positive b negative chi bang len thi rom thei hi chi kha 30% ki result te te yama ai chi mong ni chi tu lo na ba ja negative ki chi chang le kha 70% kha assurance ki pe ngamin 30% assurance ki pe ngamlo ai uchi bang kom kala kha to mi sangale sangale za tumle chi lam community ha cham he tamai kha chu mau kha symptom develop lo ne chu positive te kha jama paiten virus na kha hain dai le ucha leng zak chum thein chin abi ta diabetes nei te hypertension ai ke heart disease nei te yam ai ke le kum na tam kum song gu tum lam te khom boin kha virus ne kha le chu on serious te ai na wa jana ai le ai district le free to amim di si kha again na mo ke aja kha district tom tom panong pai tho bala panong pai ele tho bala ba tho uche bangan so kana sem mar ki pai to tho chu no wa ja kina to ka gen nok chu mi pilam kha abula abc apan ta kina social distancing chi izak chim luat te kha wai te ma hi thak non ulai chi kha tu ni na thei thakina abi ta na bazar la khong po ta ki pu social distancing kya le lo na kwa ma pe umaina mask kha ap pe din che ya mask kha hablo am te kha chu ki police en on koldan kha thei siam kom ta kina on kolwa kwa ma le on man yam sat khol ki wa adik ta chu mask hablo pe ma chu sat jan jan dei wo jan jan the bang ma
ama wa kham bo zan zan wen man sa zan zan leo len kha dik ko e cho ja kha wa kha order om sai ja na mas nei lo pian market yam ai tele public gathering ko pai chi kha is a social crime ai ya wa ja kina mian sa diam mian wa diam pen lau nai zo lo na iga minam lei ma len ki min na kha mas kha kwa ma pen thang sa kina koi ma iwang na pe ma kha mas ab len hospital lai na market area ko itale mas abina la khutsil khong ba le ngai pu mo thakina e khutsil na om chat ke le hen sin tai jom na pe ma khut kha masin tai zelina khutsil dan dik tak ma len kisin thakina wana social distancing physical distancing ai na thena tam tana kha practice ya le ham khutsil e district kha local transmission omlo wa kha save thei ding hi chi dunia kha mi pi te kon nem na ile chi ka de hi ba ke Prime Minister Modi in water project swang phom ding. Prime Minister Narendra Modi in tuni in Manipur water supply project bolna ding swang phom na nei ding hi. He project bel Manipur government in kumsang ni somni leli tana singtang le khota in tinga potable water piak asom sepso na ding ahi. State polama pan hu na to bolding he project bel Greater Imphal Planning Area Fresh Water Household Tap Connections FHTCS ni nailo tele Manipura District som le gugapan Rural Habitations sangle sasagi le som thum le khata in kwan lakni sangsom gya jasagi le som nga le gukya nga tuipiak na ding ahi. Prime Minister in tuni in video conferencing tungton in he project ading swangphom na nei ding hi. Prime Minister Office apan zana thu swakin ataklat na a Manipur water supply project ahi le state government in kumsang ni somni lelita na har ghar jal tuple ngim anei ti sep so na hi ding hin taklang hi. New Development Bank apan loan telin he project outlet ahi le dangka krol sangthum le som nga le li point nga giat ahi hi thu swak dung zoin India in kwan krol som le kwa vel oma wailaka person som ni lali lalin fresh water household tap connections ne hi Jal Jeevan Mission in akisai state government panchayat raj institutions le local communities to pangkhomin in kwan krol som lali wal FHTCS piak som hin kigen hi. Manipur Pumpia ni sagi sung total lockdown le curfew ki thwa omding. Manipur COVID-19 ve apun hat bana community transmission mi piwan tanglaka COVID na ke the dal omding dal na dinga panlak poimo sakziakin Chief Minister's Secretariat zani taklamin cabinet meeting omin COVID-19 to ke saigen khomua tudin munathil omdan etin nat nadal na dinga khawdewa panlak ho isau hin ke gen hi. Meetings o Chief Minister in press conference a apwan danin July ni som ni lethum kumsang ni som ni taklam dang ni akipanin Manipur state pumpia ni sagi sung total lockdown le curfew ki thwa omdinga apoi mo le ni sagi dang ma belap thei ding chin gen hi curfew ding le total lockdown ki thwa om sungin essential service te kya kha kol exempted heading chin Chief Minister in gen hi. Chief Minister in Thilpai ding dan again na lockdown bo siate akithwa pi bango na penalty pia khidin gena waidung zoin quarantine akipuak dan bo sete dangka sangkhat liaw ding a mi omnamuna muk tuam na face mask janglo te dangka zani liaw sakhiding a chi bana mi pi omnamuna chil siate dangka zanga liaw sakhiding a mi pi omkhom na kuwa haile gutkha tobeko momte chengzani hunzat na mi akhengwal omte sing khatle guideline dang zuilote sang khat liaw sakhi ding un gen hi COVID-19 dal na dinga guideline le protocol sat ding government in apon khiakte mi pin leng a hi banga zui chat ding in thei sakhi Chief Minister in avangki min COVID-19 to ka sai thil omdan government in enjoy monitor zel hin gena tutan in COVID-19 be sang ni le zalinga oma adam siang sang le zaguk a ombana midang lo son thei dinga nat na ve zaguk le somlenga oma adam siang za red parcel somguk legiat hin gen hi Chief Minister in again zeldanin Manipura tu nitan in COVID-19 to ke sai swab sample kites sangsom sagi le thum phata hin gen hi
Wai bana COVID-19 veiti et kolna dingin tulalin COVID care center sang le zani le som get le kwa oma adang Lamboy Khongnang Khong Imphal West COVID Care Center CCC alumna zathumapan zanga ombana jeri bam le kangpok pi alumna zakhat omding COVID Care Center ki bolleng ki zohak non loading hin gen hi Institutional Quarantine Center at tulalin mi sanggiat et kol hiwa Community Quarantine Center at sangle zasagi omu hin gen hi Manipur Cabinet in White and Goldingin Dr. Zakhat Nurse Somkwale Multi-testing staff Mi som gok khagok sung ni tha daily wages piak dinga zat hiding leng Chief Minister in gen he Zana meeting at Forest and Environment Minister Awangboy Newmai Chief Secretary Dr. J. Suresh Babu Principal Secretary Health V. Vumlun Mangle mi poimo tam tak telu he District Level Meritorious Award ki homding Beti Bachao Beti Parao Committee ko makain July somni le sagi kumsang ni somni sunung da khatin tuibonga DTC hola District Level Meritorious Award piak na program omding he tu kumin BSCM saina class 10 results waka government school apan asiam pian mi som kyang award piak heding he award nga ding mi som table rank khata Lingsalam daughter of Thanglun of Gandhi Memorial Government High School rank 2 Shanas Khan, son of Firoz Khan of INA Memorial High School. Rank 3, Vani Team, daughter of Henkogin of Ning Teaching Government High School. Rank 4, Niam Nun Lim, daughter of Let Pautin Khai of Kangbai Higher Secondary School. Rank 5, Said Rafia, son of daughter of MD Sahabuddin of INA Memorial High School. Rank 6, Yasida, daughter of MD Nahatomba of Sagang Higher Secondary School. Rank 7, Jinhoi Team, daughter of Kailan Joy of Kangbai Higher Secondary School. Rank 8, MS Sonia Sabanam, daughter of MS Ayat Khan of INA Memorial High School. Rank 9, Lingnei Ning, daughter of Tis Sailet of Kangbai Higher Secondary School. Le Ting Son Ha, daughter of Kam Lian Gen of Kangbai Higher Secondary School Hiu Hi. Award home huna COVID 10 SOP protocol hoi taka zui hidinga award nga ding teng ahun takin program ni namun ding tungkim cha dingin DC chu champurin thei sakhi Beneficiary iCard Home District Social Welfare Office DSWOT Paimuk Rota Zanjinglam Dak Somapan Sunung Dak Niki Kalin CMST Caregiver Allowance Maintenance Grant Beneficiary Identity Card Home na Oma Waihuna Scheme Noya Panpi na Mutin Amami Mal Disability Certificate Toyin Beneficiary iCard Lao Hi Beneficiary iCard Lading Beneficiary Te Sian Montang President CDDE Win Githwa Pia CMST Caregiver Allowance Maintenance Grant Beneficiary Identity Card to Kisaya Buanale Haksan na tuam ani tiu panpi hi CMST Caregiver Allowance to Kisaya panpi na sumahi le khakhatin cheng sangle zanga hiya zone sangni le somle kwa pan January sangni somni kal sunga ding somlutta ahi na a Beneficiary tian amawbing account chiat update bol saka asum alu lelu lo enchian dingin thei sak hiu hi Guest News SAS a zoni som thumapan August ni khatkum sang ni som ni takikalten kimzo ame ni som ni lenga apan July som ni lenga sang ni le som ni ki kalbana SBL Indiana booking up to date bol thei ding hi guest refill poimo tengin lak thei ding home delivery the Indian office number 9366376209 WhatsApp message bol ding a hi Ole tu jingsang thutak la khom isim khiak le ipon khiak te hi teng a hi ngai khe tu te om nuam le tu ni hun sat nuam